Nakui like them which mangan pangnabani punchita, wakan kanabani, Apapa tabok nabagini, Hura nabina teba. How's it PhD pangba kutimoti hajero ko, Moisuka should their contribution for development of Manipur zero nil never. Manipur University Hajigab. What their contribution for the turmoil about 3 years the Manipur University contribution kari legine. Adu aina so hijaki aduna ai yam nuwaita babana. Ngasi ako'y Manipur da tawriba si Nepal da haibirod na Nepal private school ambu tingred na government school even minister macha government school tamni haidana adum ba ako'y Manipur da si iron hand strict discipline kara some less kumba kara ako'y sida yamna strict oiba strict ma discipline na impose to butay ba ko ako'y na question na mahangbada thayay na ba answer di we should never accept ko delicate issue ni ma moisi masana masase aina tawada ba thabosikari no khangje da bazani masana masaji isam sane de para moi student no ninga de moji lairik para para moi ba aduna ngasi su para phadri sine bunsigi para phadab mi singdana si lepa ki makhu re ti kani oidoino lepa to mang ta apne hoji inau kanona sugi matang da na ai wafam te panjake Third May 2023 sidagi aina chugi copy se nong mai se kamai dung copy no kugi ta aina secretary de copy mi lawe bako ai paisa khar pi ra lawi adu copy se aina par matung di men se ahum ni yauri base ihalam de moina India gi Manipur integrity ngakani Indian constitution kano honor tawani ad len of the law se kano tawni second na moina extortion to ba killing to ba kali se amuk to ro haibne ba third na Manipur integrity kalo adudagi moi quite sori basi akoi security force da Indian army gi adu Manipur police da akoi sugi akoi to ba kamu sida aku nomoi ka pa yati Indian army na paramilitary force na Manipur police na su sida nomoi ka pa yati masine da akoi gi punya na sign tawi adugi do ado Masigi shoe agreement se army ka sign to punati Assam Rifle ka adi home affairs ni pura marak se masita tawri base aina sahi ani nearly 2 years se aina shugi maram da Manipur mafam khut mo tangang je ko nobody pay attention at Manipur city na tabza na te ko ako makok si de your brains nung mga ti yo pro kay nung khangti ta di ko khang di Ngarang na nyam phajana ngang kano ngangi aduga shusi kari no khangde kana na sign to bu ma khangde ba aduna aduga cookie haiba haji inaun haiba to cookie militant sing chigana not a single round has been fired to the security round number moina Indian government the moi security force kap trieba moi di masi well plan ne makoiti si cookie len ta na bagi moi min samne moi na pa mai se 1950s dai ne moi cookie len dali city adu moi demand sing do akoi GB pan home minister ring da adu ki matum da lei re ba ko ayon de chiti all copy me am le ku gi len tan ba gi se chei hundra mu suro bane ngarang na hangi che chei hum gi wan te ba moi ku gi len ta le ba se adu khoi asida lei ba minister khangde pharmai ba khangde ko masina ga adu atei se out of chat khre aina akoi gi hojik aina wafam thai Chinese gi long march na lei bni ko Chinese ki long march Manipur ki na short march aigera long march aigera people march aigera madugi adu effect to len khare len si barjana adu whole day se matmanga chei sari kholi basi he masi khitang effect lein to se tabuk to tarti akoina pangdi parja masing yam na tab ko masing yam der chi quality du yeng si quantity na tab thaba matok da akoini quality yeng se ba ko Masih long march mi lak tara tinggi betul nanti apa mi jam ke tinggi moi jam tinggi pek to kau na mi lak untran ni putar putok siapa masih nyam betul aku na quality dah calo si quantity aku quality tu inca siapa ko aduga aku isi the culture moi na extortion se aku isi dah demand si am culture moi na aku na set lihat ko isam jana itu tinggi dia hajar ada moi di government salary akoi government employees sing che monthly moi contribution to monthly compulsory moi de tolop si kar matam phangni se date hange ba madudi mai kano report ka dori ba
adumana moi compulsory dumle church tegi kai kari dei kai aduna moi foreign funding moi de lai foreign funding lere church se mu lere adagi moi poda mo yo laga du church te moi de adu contributor moi contribution yam yam me ko chumaina akhoi de choi de basidi yam nungai tabam assembly session da chu kang na bi bo sen ma thangali dana finally moi na english ki wai thai tabasi ke am haite ki bo masi kang na ba consider to bi on hai please consider hai si kapi hai ba natam request to akhoi hingna bagi akhoi request to taren hai akhoi hingna bi kak ya din hai ga dam ne madu commanding language ma season and serum that the commanding language ma season ga dam ne ba adu ki power do moi de leite ba chu kang na bagi ni assembly lo gre akhoi mayam sina harau re kari to finally na ngu de please consider for evolution na ai adu di consider to bi hai di consider to bi to de bi ai tana kakti ya di hai di kang na bagi ek parja se chaur mane ma si de koi kang na bo ne me adu bagi ne koi yam na nungai ta ba se aduna yam sang na haja ro yam kana su wa si kan ngang mo nungai te han go ro pasi dai da adu yam kana su akhoi na ngasi akhoi gi nongoi pai ba kam su pobi plantation tor ga paisa si chang na phang na bo yam kan honari ko masi angakpa mani akhoi phatti har si chu kam su akhoi laloli bi drug lalolaga manipur se dum lotion le aduga masigi India government na China gi termo lori sida masi advantage loge ne khare tor masi je ang pani aduga torong lobi da march ki ta tu tare ke da numit tara ga mapani sure ngasi bogda numit tara mapani sibu pisak pikpa mapam si dai da bo question si answer je buthok ngam dri si di masigi manung da akhoi gi channel ama leiri ba ko masigi amna parjana su tum haine kaino ma de tum leiri masi numit tara mapani changa da bana answer se masi manung de karen under karen am leiri ba ko masi si kana no to buno karin to buno masi gi yam tomna ngasai ina birender na hai bata akoi national highway ta na yam nai ba man cross to si ami gi jekla gi pros to cross to re CRP cross to re sidai de ne ma lai se yam na khoi de yam naksal lai ne masi aduna ai yam kano mayam na dum haina ba lai bani adum answer di matam aduna ni government na haidok pangam drise maram khara lai ba haidok pangam de bai maram khara lai ko gi Cocomi Leingak ka tham kre bo Wahang sing asi kamai yeng bi khoi hoju lai ba season si ga hangle bo Wahang sing si ga kadai bo su sinari ba aduga Leingak na Paokhum pirak khida ba kamai yeng bi ngasi ahan ba makta da yeng bi ba khoi punamo parja punamo poina iko nonjeri amasung ai inau biren ama isan pa bo ikai khuna bo cheri chahi ahu mu sujala ba akhoi ki sumaina kari haini masi kari maram gi damak thoi bano haibasi prajada chamam natna hek hobudi gi home minister na ST gi ni hai marama mu hai adu ngarang na mo 2029 da akoi gi insurgency losin na gi mawong mutari masi moi gi wahai se akoi gi minam mangang masi ti ngarang mangang masi mangang adu maina mathang ngang sum chathari ba ko aduna akoi na ti masi chapchabadi question 7 ko sina question 7 gi answer si government ngarang government masi leri ba government ti fail oi ba government ngarang si parja Cocomi na moi test to bne ba ko noi question taret ka range noi khumangam brahad ne nui mangani ki matung pi gi habra kai no answer do parikha lo bu answer do pi ngam de tum fail oi ba mi du akoi angang student na yabra ne adu government su yabum thokti ba moi masa mak si fail oi ba mi ne se masa na khangjati ba ko aduga ta moi isa ai di yamna kano si wak yam sang na su haning di adu di tereri service moi kana no khangdi cookie si bu tere ai wapam de thamje ge hauji 29 da insurgency lotion ge ni hai da cookie jing china mai te da copy no mai copy si kari gi no adu dagi amuk nagada mu copy sin kari gi no supposing mai te insurgency lotion ge na adu daga mai te gi insurgency lotion ge su hai ro natraga nagai lotion hai su why bloody they have to use cookie kari no moi si kari gi season na to no ba Indian army natraga moi kan security person directly moi kan to we at the braba adu moi gi suma method leitna akoi gi opus
modus operandi se India ki totally confused hoiba parja bu sum confused thamaga akhoi se supposing openly cookie na akhoi se amu hale shelo maning dana akhoi ki manung dana behind the shadow ko maning dana akhoi se illi ba akhoi parja se nungani marakta ha wi ri bane bauji nungani mak chappi bane ba parja se mamang dana se akhoi ki tamai te da haibato namang su kari lei matung su kari lei habitu ne ba khoi tori se akhoi parja di haningai khangdana dum chaptana le bane ba aduga terrorist haibasina akhoi terrorist ki definition jibu moi terrorist losin gani insurgent losin gani jibu moi bu si akhoi part of akhoi ki madulo senabagi hoji kanora ba initial step le ko tori sibo akhoi samjam na harabada hoji ki kano sidi angang pisagam halabasu nupi halabasu kanamon kandim tawde aina khwaidai ngakodi akhoi maite ki MLA nupi khar le ri moi su masa ga pokte bar khangdine angang masa chahi tha manga taruk chahi manga subada moina ai chagu mani siri do adu hai do moi maron thok be nupi MLA or mana di khangte maron thok de ire ga thador pudi ai tana akhoi MLA ne ga tawje sari ba sidi ai yam kan de haning de nupi chuoi ko yam kan haning de noi nupi ki wor su mioi begin nasa nungsi ba phauta bro hau siri bangang sing do nasa ne khan bangam da bra ba adum manabal lai pa ki mapi pa wor ga kari no khoi no do se aduga India government hai bisidi ne makut ka machin ga mana taba yamna wicked oiba yam cunning oiba mi ngak tani ko makhoi sa khoi na ngasi thajeru bada khoi ngasi lekha tari basini masi manipur ki sidaru mapi mapa oide ba akhoi sina khar khanbiu aduga phamnai bo oide basing na ne mamai pambira no jukti ko thongna khare leina ne yes no ai basi hai bagi gas lebio oh manipur da noina manipur se pulo thupchen bai mong je tawbirano ya hienman gre yam hienman gre ba ko hauji tawri basi mong si ka yeng bio ba hauji akhoi da hauji tawri basi akhoi India government na adegi atopa foreign hen wada so yamna highly calculated oiba mong de geopolitical ki nature ne ba koi manipur sali basi isam jamna moi insurgency de natia ba insurgency losin ge har gane sayum chamra ne manipur da ba manipur insurgency losin ge har kine ai jo army le jam khang ni ma tham changoi ko masi ma de ha jage masi insurgency de nate noina ne nare tara pan bi mong duwa ngang bi gano aduga thaidok thaijin torga ngasi ba sei ani sei ohum se noina amma mohai smain tung tai le ri bani ko real do hai bangam dargana karimu ngambi ganu natraga hai gi har gana sum ngambi o masi manipur thoi basi highly calculated oiba geopolitical kano plan ni hai basi masi yamna phajana mi khudemang ni India gi ngasi channel kaya so hairabani aduga shadow economy wadi parja khaptan wahaliba adudagi April 92 dagi 1922 dagi akoi Taliban Afghanistan da poppy cultivation thinga matungda akoi golden triangle se ship torga adudagi among China na chum tobugi akoi Manipur da poppy plantation lakhi bane ba adinu poppy plantation torga moi insurgent kuki militant khangdi mayam se adugi weapon leidi bane aduna Manipuri phamnai be sing chu drug lalon ba yam yawe na tum khangne ri sini aina haidrasu mayam je tum khambiri bani aduga punamaga se hojik thoiba akoi Manipur thoiba se India government na manufacture toba kaino ne moi siem ne ku chem gi la lung ne ba se India government siem ne phajana plan torga Manipur pajasi lotion ge natraga insurgency lotion ge makoi ne siem ne ba karibo moi no insurgency lotion ge harga bo cookies nega kanu moi mateng pangdana uniform pitana adidagi weapon pitana moi sa thakdana kari tawdana su agreement sign tor bi singsu kari adu akoi sina khangda ba se yam nungaite adu ko ai wafam te pan haja hoke thakomang kigwen haiba Manipur ki first IS officer ko 1950 de phangi ba se magi cookie mana cookie ki ngasi oi be pibam je cookie len link pa kari to ba se 19 akoi British ki matam ma second world war da intelligence officer daga ma British ka tap nam samna gi ba ngasi thoi ba plan cookie len ga si de magi brand child ngatani adum ba akoi yam laibak thi ba hai ga tai
Kuki and Bishon Man 1946 like that burning as she bought the Manipur Apex body Malabangam day. Go. I don't know Manipur the Labor Tiba, you know, can soon have the social in my take labor IS officer, IPS officer, or so, Panaibo, or so, professor, or so, Kari, so, Manipur, Masibota, Hajake, Lepa, Nusiba, Manipur, Nusiba, Takumanki Genguba, my team sat, I'm a bulletry. I have high caliber observer and the Nigo Hajari say. I do not. Masi like yam like tibaning a sibok da my contribution lady but say go agi chief secretary say taramatu mikano. Ari my masan bajo ji ambassador were even ever. Kagastan can you correct no way even ever. I do Manipur the my team chati late yetana. My team chati I hike my team chati Manipur to Amuram we are proud of him. Ma Manipur popuni aduna koi gumba aina kaisulati ai haijaning bati tangkomang ki gen gumuna mana plan to piram ba kuki tamukta chi ma godfather ni ko asumaina maitei marakta su akoi di maitei macha di yam ego yam wange ego angak pa phang wang jani mi thana de adu wajau yam ngangi adu dagi mi si usit thawai tane respect pina de akoi di yam nam akoi ai haijaning de aduna moiga ai Nagaland say marito lecherami echi jami si minister 1991 maji kayam simple logi ai matam captain oji simple logi man my kitchen boy pusale moige akoi Manipur ke chief minister unage di ai chai kuni ne chief minister unage bu ipon non ptm adum mani ai wafam jahajar loiselage hojiki wahang paokhum jitine ai wafam te hajoke masidi ai di aina Cocomi bu sitawai da biwa nate isa sing honaba su mamanyam grabani moi honorable singche parja suwai aduga aina hajabati hojik tawriba drill se hojik tawriba mawong se masi hongtoksi ai wakan nate masi yamna akoi gi change the lowness change the akoi hojik tawriba se protest tawba si tawba rally chatpa mass rally candle kerosene ga maman hojik kerosene ga Manipur phangdabane candle nudang rally chatu chuai kerosene cho koi Manipur phang de ko aduna te paisa ting da ba yam kanoi ba result oriented oi ba akoi kano mass protest tau che hojiti result oriented abu hane de gi soi haje masi gi simawong se Manipur da tori ba se under henama under current am heti yoram ba adagi result si phang parja finally parja si mapum thina wahan ba ko adu parja do wahal so on ba masi akoi kan nati hai ba ko ai wa pum di akoi we must change agitation mong si government nei ba se masi moina nei ba akoi na tali ba si khitang change mu thok si aina wakhan suggestion tok jeningi wakhan jaje lusin jake pong gujuk lady ba Leingak sina kogi Cocomi gi Wahang sitaraba matumta makoina pangthokkiba fresh briefing amada kogi chief minister na phongdokkiba si huji leiriba phibam asida tungge horka doriba mahiroi singi yenglakanda ikoina irang sing asi lepaga kogi ihau khudimaki waroshin puruknaba punna phaminna duna koi warisana batangai fade wafam doni kogi ngarangi ihau sigi khurai romdagi lakpa dagi singjamai romdagi lakpa kwaketi de lakpa tongan ba maigi ke adagi lakpa CSO singi aduga club singi ima mera pai bisinga punna famina duna wari sana duna tathu tasin tawna ki haba sing phungdo ke tare ngarangi Cocomi khongjang duda kogi government gi response ta ngasi kogi chief minister phungdo li wa phunji kamai yengbe yamna amurum de laibok thiba tuni akoi gi Nelson Mandela na haram tuni if we want to destroy a country destroy education system Manipur di education system totally destroy to grabne aduna ngasi Manipur downfall education ko angang sing si school going angang sing target we re ko government su adudagi moi ate ai hararo yam sangna aduna akoi education system si moi isamchana metric pass to mayamna si minister go mantri ho sina adun soire ni ne education nabasi masina education akoi laita masi mangal phangna bani punchi sida wakan khanna bani afaba thabak tongna bagini hura na bai natie ba hauji PhD phangba khudimangti hajeroi ko moisu kaisu their contribution for development of Manipur is zero nil ne Manipur University hajege what their contribution for the turmoil or 3 years sida Manipur University contribution kari legine adu aina su haijaki bani aduna ai yamna nungai ta ba mana ngasi akoi Manipur da tawri ba se Nepal dai haibirudna
Nepal private school ambu tingredna Yes. government school even minister macha government school tamne haidana adum ba khoi manipur da asha iron hand strict discipline corruption less kumba khara akhoi sida yamna strict oiba strict ma discipline nam impose to butai ba ko akhoi na question nam hangbada thayai na ba answer di we should never accept ko delicate oiba issue ni ma moi masana masase aina tawada ba thabos kari no khangje da bazani masana masaji isam sane da para moi student no ninga da moji like para para moi ba aduna ngasi su para phadri sine bunsi ki para phada ba mising dana si lepa ki makhu re ti kani voi doino lepa to mang ta apne hoji inau kanona suri matang dana ai wafam te panje ke Third May 2023 sidagi aina chugi copy se nong mai se kamai dung copy no kugi ta aina secretary de copy mi lawe bako ai paisa khar pi ra lawi ar copy se aina par matung di men se ahum ni yauri base ihalam de moina India gi Manipur integrity ngakani Indian constitution kano honor tawani at land of the law se kano tawni second na moina extortion tori ba killing tori ba kari se amuk tori hai bane ba third na Manipur integrity kalo adudagi moi quite suri basi akoi security force da Indian army gi adu Manipur police da akoi shugi akoi tori ba kamu sida aku nomoi ka pa yati Indian army na paramilitary force na Manipur police na shu sida nomoi ka pa yati masine da akoi gi punya na sign tawi adugi do ado masigi shu agreement se army ga sign to punate Assam rifle ga adi home affairs ni pura marak se masita tawri base aina sahi ani nearly 2 years se aina shu gi maram da Manipur mafam khut mo tangang je ko nobody pay attention at Manipur city na tabza na te ko ako makok si de your brains nung mga ti yo pro kay nung khangti ta de ko khang de ngarang na nyam phajana ngang kano ngangi aduga shusi kari no khangde kana na sign to bu ma khangde ba aduna aduga cookie haiba haji inaun haiba to cookie militant sing chigana not a single round has been fired to the security round number moina Indian government the moi security force kap trieba moi di masi well plan ne makoiti si cookie len ta na bagi moi min samne moina pa mai se 1950s dai ne moi cookie len ta li city adu moi demand sing do akoi GB Panda Home Minister ring da adu ki matum da lei re ba ko ayon de chiti all copy me amle cookie len tan bagi se chei hundra mu sura bane ngarang na hangi chei hum ki wan te ba moi cookie len ta li ba se adu khoi asida lei ba minister khangde pharmai ba khangde ko masina ka adu atei se out of chat khre aina akoi gi hojik aina wafam thai Chinese gi long march na lei bni ko Chinese ki long march Manipur ki na short march ai gara long march ai gara people march ai gara madugi adu effect to len khare len si barjana adu whole day se matamanga chai sari kholi basi he masi khitang effect len to se tabuk to tarti akoina pangdi parja masing yam na tab ko masing yam der chi quality du yeng si quantity de na tab thaba ma to da akoini quality yeng se ba ko masih long march mi lak tara tinggi betul nanti ba mi jam ke tinggi moi jam digi pek to koi na mi lak untran ni puta putok siapa masih nyam betul koi na quality dah calo si quantity aku quality tu inca siapa ko aduga aku isi the culture moi na extortion se aku isi dah demand si am culture moi na aku na sat lihat ko isam jana di tinggi dia hajar moi di government salary akoi government employees sing che monthly moi contribution to monthly compulsory moi de tolop si kar matam phangni se date hange ba madu di mai kano report ka do ri ba atu mai na moi compulsory dum le charge te gi kai kari dei kai atu na moi foreign funding moi de lai foreign funding le re charge se mu le re adu gi moi poda mo yo laga adu charge te moi di adu contributor moi contribution yam me ko chumai na akoi de choi de ba si di yam nungai tabam assembly session da chu kang na bige bo sen ma thangali dana finally moina English ki wai thai taba si kayam haite ki bo masi kang na ba consider to biyo na hai please consider hai si kapi wai ba na tab request to ba
अखोई हिंगनबगी अखोई रिक्वेस्ट तौतारेन है अखोई हिंगनबगी कक्तिया दिन हाइगदमने मधु कमांडिंग लैंग्वेज में सीजन सीरम दाइदि कमांडिंग लैंग्वेज में सीजन अगदमने बा अदुगी पावर दो मोइद लेती है छू कंगनबगी ने असेंबली लोगरे अखोई मयाम सिना हराव रे करी तौर फाइनली नंगुदि प्लीज कंसीडर फॉर एवोकेशन नाइबे अदुदि कंसीडर तौबि हाइदि कंसीडर तौबि याइ तौदबि याइदना कक्ति यादि हाइदि कंगनबगी एक प्रजा से छावर माने मसीदे कोई कंगनब होनने अदुमबगी ने कोई यामन नुंगाइतबसे अदुना याम सांग हाइजरो याम कन्नसु वासी कन ngang नुंगाइते हनगो रपसिदैदा अदु याम कन्ना कन्नसु अखोइना ngasi अखोइगी नोंगै पाइब कामुसिसु पोबी प्लांटेशन तोरगा पैसा चाउंग चाउंग फंगनबो याम कन होनरी को मसी अंगपा मनी अखोइ फत्ति हाइबसिसु कामुसिसु अखोइ ललोलिबि ड्रग ललोलगा मणिपुर से दुम लोशनले अदुगा मसीगी इंडिया गवर्नमेंट ना चाइना की टर्मोल लोरिसिदा मसी एडवांटेज लोगेनसु खरे तोर मसी से अंगपनी अदुगा तोरोंग लौबिदा मार्च की तातु तरे केदा नुमित 10 गा मापनि सुरे ngasiबौदा नुमित 10 मापनि सिबु पिसक पिक मपम सिदैदबु क्वेश्चन सी आंसर से पुथोंगमद्रिसिदि मसीगी मनुंगदा अखोइगी चैनल अमा लैरिबा को मसीगी यामना प्रजानसु तुम हाइने कैनोमदि तुम लैरि मसी नुमित 10 मापनि चंगदब नते आंसर से मसी मनुंग करेंट अंडर करेंट नम लेरिबा को मसी सी कनान तौबनो करिन तौबनो मसी याम तमना ngасai इन बीरेंद्र हाइबता अखोई नेशनल हाईवे तना याम नईबा मान क्रॉस तौरसी आर्मी की जेखलागी प्रोस तो क्रॉस तौरे सीआरपी क्रॉस तौरे सिदैदने मा लाइसे याम अखोइदे याम नक्सल इने मासी अदुना आई याम कनो मयामना दुम हाइनब लेबनी अदुम आंसरदुदी मतम अदुना नि गवर्नमेंट ना हाइदोप ngमद्रिसे मारम खर लेयबा हाइदोप ngमदबई मारम खर लेयबा आई वाफम जी हाइजरगा स्वाइदम लोशन जगे